e le nganga whaaloalo e te whaatalo whaatoi fo i le pa ia lo whaafonga i le isi whaopopunga le nei o Talfomi Sāmoa. O le iwa le nei o te usanga talu o na whaipa anga le malo Sāmoa ma le malo Seina, e le Pol Kalame a le mtanga luengo tina matama itai a tina nuu maanga fisotai, e fisoa swan ye le malo Seina ia Sāmoa le atina ina ma le tapu e ino to mai maanga waa, le atina ino me alofa ma ta leni o loo itina matama itai o le atunu. Pefo no yele ne vai aso le tatala alo a ino le Pol Kalame wata ua o le sui ma le alofa, o whai ui na iei ia Pol Kalame po awa onga, mo le sui sui, e whatamau ai ngai nai le ngata il tūlanga le mafo fau ma mea alofa, ai whapena foi il tūlanga tau i se leni, e ati na e nai loto i whale ainga o sui a wai. O le whionga le sui pāre mia, le whionga te lupe po mununuko on semo, na ia te tala aloa ia ina le nei Pol Kalame, i se saunanga tā ue wha malo si a wai, e sui umana a wai, ai maise le whaafta iatu le malo Seina, lea foi wo latu toi whaatu peina lea foi Pol Kalame. Si tia aino latu tamau ainga e ala, i le mau o se leni, mo le tausi aino ainga. So sani la tina o nuu mawhioanga, whapea le tina o le tu malo ma le malo, e ala ngā luenga le tua. O le sini au tu o le Pol Kalame susui o le neito sanga, o whaingo ina, o le sui alofa, lo o lo lima. Whalau ai tele ai awa noa, tau tamau ainga, ala le si tio tu mai manga waa, i whaiva alofi au. O mea tau lima, sui suinga. Nei ngā ruenga o lofa amanatu mamana ia ai le sao tā ua. Se tasi o alo lau i loa o le tātou atunuu, ia afa alu. E ala ian ngā ruenga tau susui, ma la ei le lalolangi, fashion designer, e atangi ai ianga tau sili o le alofa. Loto finau, ma le maa losi o lo i tangata Sāmoa. I lalo le whainga paanga le malo Sāmoa ma le malo Saina. Tawala ni tanga luengo tinamata mai tai, a tina e wafio anga manga sotai. Ai ale me tanga luengo le ala manuia Saina. Whapea le a onga whavau malo, o pisinisi ma mtata ese, i ua nāna. E amatelia le Pol Kalame i le luafe sa muna fitu. E tali i talo sanga me mana onga ale tatou malo. Ina ia whaalau tele ava noa. Whaatamau ainga inai tina matamaitai. E hala i le nei taleni. Talu mai le tausanga i luafe sa muna fitu sa whaipa anga i le malo Seina sa mo i lalo le Pol Kalame le nei. Wa lua se lau ono se fulmal tolu i lanto o mawhai o na o inai ma whaasoa i ele to mai whaasui sui. Peitai o le tausanga le nei e awhe tolu se lau i lanto o tinamta maa itai na tusi tātu sanga moni awa noea o onga i lalo le Pol Kalame. Peitai e na o le ono se fulu i lanto o mawhai o ntaliena o le tolu se fulu e mai le mototele i salawhai ma le isi tolu se fulu mai upolu. Mai fitu vai aso o le awha tautai ai le awa o ngā. O le aso tofi le vai aso le nei wa wha amawina e le ofisa le vai tau i munuu e toe tā ai le palolo i lona tāanga lona lua pe o le māsani ai i a o ki topa ma le māsino Novema. Wa toe fautua mai ei foi e le ofisa le vai tau le mamalu le atunuu e a ngā i le tā ino li ali nei ina i tau tua nā le saonga le mū ma ia le avele nau ina ia mawali a tu la i mai eise wha le tolu ma mau se soi fua. O tale mai le sui komiseno mtanga luenga o leo le ianta wa whamasanga Samuelu initial reporting whasa longa wa pedu o pengta wha ilangi o ni mafua anga wha porkiki wa wha mawai ele to tele o sui komiseno mtanga luenga o leo manisi o lo umia to finga mawa le lunga mtanga luenga. Sau noa whamasanga le talanoanga ma se tasio pa anga wha moe moina telefou. Ko kiri. Ko dua kakaranga sa mitla sa mavaenga all related to new opportunity. Isi mea, overseas ma isi mea. E ma plan po mo leva whakakia mo la ko ainga. Whai loa whamasanga ia ta ialau alem tanga luenga e wha mawai e se tasi. E wha manino lungo pepa tāru sanga tu ina tu te tonu. E whaia i ela nei loi longa mai manino e fo ina
ia mafu anga wo fa ma vai e se tasi. Ele se me fa pena wa ma yero mi ko si vai no. Te me mafu anga ia. Ko singa ma ia ti sai de ia. E po vinga ma le po vinga era po ma ya o vai. Peli tama fo anga ai mo vai ia pa mo ma lu no fo ia ma mo fo o sisis. Aole to te loisi sui lango masui komisena o le mtanga luenga na wha mauti no mai a whamasanga o lo wha wopea la lato tau tua. O le vaso nina tue wala awe lumo le whaamasi nonga le mata o po whale halili numero mua o na ofesuia inga o toe fria i lo i o lo tu lai mo le mata o po. O le talo sanga po le tangi a le fionga i atu i loma Lancelota Tusa. E whaasanga i le sui manu malo le tu malo le pālota, le fionga le sui pāle mea i ato e lupe pou mule nuku on semo. E tua inga i whainga whaato sina o solia li tu la fono whainga pālota. Na tālo sanga tui lo mai na ia toi ave i tuala na tangi, pe tae o whao popo tuai ma le tālo sanga mai le HRPP, e fia a waita ulu manga le suesu enga o le mata opo. Mai o le tālo sanga le HRPP o le a suesu ina, e le whaamasi nonga le vai aso le nei. E la tau te te ena i le tālo sanga le whionga tui lo ma, e toi ave i tuala na tangi. E le ngata i lea o lo te foi le HRPP, e le toi whaaui e tua o le tali a le whionga tui lupe, o lo whaasanga i le tangi a le whionga tui lo ma. Ma o le ailo ilo le whaamasi nonga, le tali o le tālo sanga a le HRPP, po o le ate ena. O tala i o le ni aso, manuia tele lo tātua tinu i ngā ruenga mwhi au le a whianga iai, whaasoi fuia.